السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إمها حمد تعريفا سنا حق وجمعني قد كيرت وانت من الله سبحانه وتعالى. إكلانجي إم فريها مغتوغا هريها تكتشن أفدوا هدايتك سيدا مغو إنسان أدكبي رسكلانجي. إكلانجي إكوان تكامان غلو هكيبان. එකලාංගියන් එබ්බේ ශරීක කුණුවාකම බෙස්සලෝ හිකිවා আদি මුහම්මද් ගෙෆානි එකලාංග අලාකමෂා රසූලාකම බෙස්සලෝ හිකිවා මන් අල්ලාහු මුහම්මද් ගෙෆානෂා එකලේ ගෙෆානුගේ ආලුන්නා අස්හාබුන්නා සලවාතා සලාමා බරකා ලබ්බාෂි ආමීන්. මුස්ලිම් අඛුන්නේ තිය එම්මේ තකුන්නා අහොරෙන්ගේ අමිල්ල නෆ්සා මන් අල්ලාහ බිරුවතිවේ තක්වා බරිවම වසිය කුරා هم كاشفرون تقوى يومكي الله جا إمها أمر فرتك كيا من به
ekalaage nahi kurebbi emmeha kankamun duruhelivun kamuga dannam waane muslim akhunne insanaage haqiqi kamiyabaki baajwarikam haqiqi kamiyaba baajwarikam wani man Allah furihama maanaga iman bumuga iman kamaki islam deenuge asasu ehen kamun dunyawi hayatuge ufala arama akhiratuge baajwarikam libeni iman kam warugadako harudana kogge maadiyatuge alwati kama dunyawi edintahuge teriyan insanun gharaqwa faatibi mifada duwasaregga iman kan hardana ko warugada kuruma gada ala masekke nukofinama timage iman kan balikashibe nubama gundewmaki waraggaayvegen bakami insanage amal tahki enage iman kaman asaru forwane kanka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurebi innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ماني هما كشورون هدوم باب ويرانا وافدان تيباميهونغ هيتو تريغا إيمان كموغ نور فاندو وگن دي فهي تيباميهونغ هيتوغا إيمان كان تازا قد دفون دي تيباميهون الله دنواش أبدوس إيمان كان هردنا كرمتكا هي عملتكو وعظا نصيحن أدوهن جهيني كان يقين كشورو عمر گفانو اصحاب بیکلن ವಿದಾಳು ಬಸ್ಸುಳು ಅස්සವ ಅಹರ ಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಂ ವರುಗದಕೊಂ ಇತುರು ಕುರುಮಂ ಅಣ್ಣಾಶಿ ಲೊಬೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖುನ್ನೆ ಹಕೀಗಿ ಮಾನಾಗ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಈಮಾನ್ ಬುಮಕಿ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಿತುಗ ಉಫಾವೆರಿ ಕಮುಗೆ ಶುಊರು ತಕ ಬಾಜ್ವರಿ ಕಮುಗೆ ಇಹ್ಸಾಸಂ ಉಫದ್ದಾನೆ ಕಮೆ ekalaange amur kurabbi kankan adako kiyamantari kamuge teriyan insana abadweene magwesme nahi kurebbi kankama ekaherive duru helivene kamivisme miyadu ahormenge mujtamaga ves tala afoluma mara mari wani amwefa wakkama khiyanata makaru heduma ekaku anikaka furasara kurmani ituruwefa kudaku deenna jinsi gona kurma bad akhlaqi amalta wani haddu fahana gosfa mastuwata kiti beenu kurma ege vyafari kurmani amwefa mifada amalu takan araganebe sawbaki man Allahu handum kurmun ekkibawu iman kan emihege kibaga balikashwefawu haqiqi mu'minunge wahaka bayan kurbumun man Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'anuga wahi kurbani mifada innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون ماني مؤمن واكن كشوري الله هندم كراهندو اورنگه هيت بيروتوا ميهون كموگاي ادي ekalaange baawalevi ayatan eurennan kiyadeve hindu eurenge iman kan iturwa mihun kamugai adi eurenge verres kalaange wakilu kura mihun kamugai izzatari lobeti muslim akhunne iman kamaki hituga sabitu efawa warugada aqidai ei timage hituga bimbalu negifawa yaqin kame tima teduko kashawar kofawa kashawar kurme islam dinuge asasi binga kamuga wefawani midennevi tedu kuru ekam furihamagotuga hasilwani hituge tedu kuruma buddhige visnu furihamagotuga hardana kogge iman kamuge matveri aqida hituge timage hituga ashagem finama Allah birwati wane kan yaqin kashawar Allah ekalaanga rasula sallallahu alaihi wasallam mana kurabwa fawa kantatakun emihaku durheliwane adi faafaye kureve hindu tawbawu man emihaku avasya gannane Ma'iz bin Malik radiyallahu anhu zinege faafayen aragane woni hindu qiyamet duhuga azaba birwatiwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihan as dennevi tahhirni ya Rasulullah Allahu ge rasulai mi ala kufafain tahir ko devashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi tibayan halaku hutte tiba emburi gos man Allahan istighfar ko tauba washe den ena fasti gos anekaves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihan as dennevi Allahu ge rasulai
ala tahir koddevashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurebi tiba tahir koddevambi konkamakun toye ena dennevi zinege faafanne den enage maccan haddu qaim kurevi izzatari muslim akhunne ahurmenge mujtama fahish amaltaka kuttakun salamekun islah kureveni man allah ghaibugawa emmeha kantataka furiho maanaga iman be aqida warugada kogge ekalaange hadrata ruju'ave alutakunna ekalaange ademedu onna gulun warugada kogge jahiliya zamanuga arabinnaki rala anula nulwe war eya devi hifafati bay namaves man allah subhanahu wa ta'ala ra haram kurebikan engewmu wagutun ebamihun rabuimun durhelibi timamennaki man allahu ga alunkan qabuluko ekalaange amurfrutaka kiyamanterikan ada kurmugogutun ekan huttali ekalaange hadratuga jawabdari wan jehene kan qabul kurevigen ekan dukolli edwahu madina ge magutahuga raluge korta demigen diya kama tarikhu hekide izzatari muslim akhunne qawmuge ta'limi falsafaya qawmi manhaju hardana ko la daringe hitahuga iman kan hardana kurbene gottake ge macha bina ko e manhaju tanfiz kurbene gotta miedwani rawan jehifa ekudinge hitakuga dini aqida warugadawane gottake visnanjehe islami umme bina ko taraqi kurmuga zuwanunge dawraki waram muhimmu dawraka vihindu algommenge qawmuge zuwanunge halaki ko batobes miedu algommen balalanje emihunna deve tarbiyata taalimuge misrabu huri kon gotakato wesalgommen wazan kollanje mieduge zuwanunnaki kurimaguga qawmu arastuko salamatuge aseriya qawmu gengostene fada bayetto wesalgommen suwalu kollun muhimmu qawmuge abadige bodubeki zuwanu kama viiru baye zuwanu dina adurwe riveti akhlaqi sifataka adurheli wefa ummaki miedu hitama hurikame zuwanu mifada dashu darjaka vettumuge sawbaki kobato algommen visna fikru kuranje mikankama medu suwalu kurvene bayaku wane kan kashar adi zimma naganje bayaku wane kama medu shakkenne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati manai tiyabami hunge teren komme miheki belehettun teriyeke adi komme miheku es emihege belehettumuge dashugawa bayaka medu suwalu kureveneti muslim akhunne aharmenge huriha kame battan kuren jeheni islami hamataka eggwa gotuge mati ehen kamun aharmenge geya sukulu madrasa tahuge vettaki ves dariwarunge iman kama aqida hardana ko warugada kurman baru ala tantan kamuga wanjehene aharmenge daringe taalima tarbiyatuga geya madrasa ge hissa nikam bodugembe dari namuna aka balani mamba fanna mudarrisu emihunge amalta iman kamu zinateri nuwanama nuwata ei akhlaq nuba bayaka vejjanama daringe tarbiyatan ege nurangalo asar qur'ane kan yaqin kashwaru muslim akhunne aharmenge darinnan man allahuge ekkawanta kama ekalaange qudreteri kama kuladumwanta kamuge wahakata tutturisure kiyadenje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun dariwarwe wadaganne sahabi bekalu emme furtama ungani wadagati imanka jundub ibn abdullah radiyallahu anhu riwa kurwafa hadise ge mana gave aharmen bodetiwamun a duwasaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ulunime eduwasaru aharmen ekalege faanu arihun qur'an unganumuge kurin ungani daskuri iman kame aharmen kirite qur'an daskuri ege fahunne ege sabun aharmenge iman kan warugadaviye barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim al jalil li wa lakum ولجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله واخشوه، فإن التقوى هي خير زاد يتزود بها العبد في هذه الحياة الدنيا. إمها حمد سناء تعريف حق وجمني من الله سبحانه وتعالى. إكلانج إكوان تكمن على هكيبان أدي محمد جفاني إكلانج على كمشا رسولا كما بسال هكيبان من الله محمد جفانشا إكليج فانو قال أصحابنا صلوات سلام بركة لباشي. مسلم أخونه من الله بيروتي تقوى بري لبا هم كشورون دينوا نصيب لبني بميهن كي تقوى بري أدي ألتكم الله بيروتي من وين إم رنجل وصيلتك تقوى بري كموجا دنبانه. مسلم أخونه علمرين بداروا غتوغا دينوغا عقيدايا إيمان كموجا فريهم كان حاصل واني جنا قرآن كيبا ಏಗೆ ಆಯತ್ತ ಕಾಮೆದು ರಂಗಳುಗತುಗ ವಿಸ್ನ ತದಬ್ಬರು ಕೊಗ್ಗೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ಬಲಿಕಶ್ವೆ ಫಾವ ಅಕೀದಾಯ ಈಮಾಂಕಂ ವರುಗದು ಕುರ್ಮಂ ಹಿಫಂ ವೈ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ವಸೀಲತಕಿ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವ ಏಗೆ ಆಯತ್ತ ಕಾಮೆದು ವಿಸ್ನ ಫಿಕುರು ಹಿಂಗು ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನುಗವ ಈಮಾಂಕಮ ವಅದ ವঈದುಗೆ ಬಸುಳ್ತಕ ಹುಕುಮ್ತ ರಂಗಳಂ ಇಂಗು ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನುಗ ಬಯಾನ್ ಬೆಫಾವ ඉස්වෙදියා උම්මෙතහුගේ මීහුන්ගේ ඛබරුතක අදබා රිවති අඛලාකුගේ වාහතක මෙදුගේ විස්නා ෆිකුරු කුරු කීරිත කුර්ආන් කියවා හිදු තදබ්බුරු කොන් ඒගේ ආයතක මෙදු විස්නා ෆිකුරු කුරුමකි ඊමාන්කන් හර්දනා කොද්දේනේ කමෙ මන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබි කිතාබුන් අන්සල්නාහු ඉලයික මුබාරකුන් ලියදබ්බරු ආයාති වලියතදක්කර උලුල් අල්බාබ් මානයි می کلیگ فانا تیمنس کلانگ باوالوی برکات تری فوته ای ابامی هون افوتگ آیت هوگ مانتا کامدو وسنا فکر کرمشه ادی بدیگ اهل ورین نن این نصیحه اللي بگتمشه عزت تری اخونه کیریت قرآن کیواهندو ایگ حقیقی فادا لبگنه وینه گوی بیان کروا الامام ابن القیم رحمه الله ودالوی کیریت قرآنوگ حقیقی فادا حاصل کرم بین نما قرآن කියවාහිදු තිමාගේ හින් හාදිරුකෝ තිමාගේ විස්නුමා අඩුවෙහුන් හැම එකනි මතිවරිවෙගෙන්වා අල්ලාහ ખાලිස් කුරාෂෙ ලොබේති අඛුන්නේ ගිනගින කුර්ආන් කියවා ඒගේ ආයතකමෙදු විස්නා තදබ්බුරු කුර්මකි අල්ලාහ මෙදු ඔන්න යකීන්කම් ෆුරිහමවේ ඊමාන්කම් වරුගදවානේ කමෙ කුෆාෆතක දුරුහෙලිවේ හේ අමලු කුරුමුගා මීහා හීවාගි වානේ කමෙ බිස්මි අලමෙන්නකි මිෆදා බස්ෆුල්තකුන් ඉබ්රන් හාසිල්කෝ ඊමාන්කන් තාසා කුරා බයකු කමුගා ලබ්වාෂි ආමීන්. මුස්ලිම් අඛුන්නේ මා නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සලවාතා සලාම් ලෙවුන් එදි දුආ කුරවා මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි මිකම අමරු කුරවාෆා එකලාංග වහී කුරවි ඉන්න අල්ලාහ ව මලායිකතහු යුසල්ලූන අලන් නබිය් යා අයියුහල්ලදීන ආමනු صلوا عليه وسلموا تسليما ماني هم كشورون الله اكلانگ ملائكه النبي يا صلوات سلام لبي اي ايمان بي ميسكنيف تيبا ميهم بس اكليگ فانا صلوات سلام لبون دي دعاء كراش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هدوا بدكر بي علمنجي برس كلاكو محمد غفان شاء اكليغ فانو آل أصحابنا صلوات سلاما بركة لبان ديف ادي تتمو بداغ تيبي هتر خليفة إنشا امها أصحاب بيكلنا تابعي بيكلون مي صلوات سلامغا شامل كربان ديف آمين. هدوا بدكر بي رس كلاكو علمنجي هتكوغا إيمانكم لو بجسوان ديف
adi alamenge hittaka amalutan iman kamun zine terikod devvandev adi kafiru kama fasiqu kama uradun terikamun alamen rakka teri kurabwa ekan kama duru kurabvandev adi alamenge hittan ekveri kurabwa ruliveri kama adawa terikan alamenge tereng neti kurabvandev alamennaki islam dina lobi kura bayku kamuga lavvandev alamenge rodi barakan ituru kurabvandev emmeha rogataka balimadu kamun alamenge rajya salame kurabvandev rajya tiyage kurabwa tiyage kam furihama gotuga damhattavandev islam dina duniyage kantan islahu gamagun hingewma ibaras kalange khiyaru kurabwa fa farata ibaras kalange khiyaru kurabwa fa farataka nasra tawfiq devvandev alamenge tereng marwe goswawa mihunna dirti binge faafa fussawa eronna rahmel lavvandev duniyega besheokan adi akhiratuga besheokan devwa narakaga azabun alamen minju kurabvandev allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفكم على سنة رسول الله دبي فلونغ دمدوغا حسن نونانهن كاري كاري جه وداغن صفت ترتيب كرمدنوا مسكتم بيرغا هدفاوا صفت بس مسكتوغا صفتكا غوليغن دانهن ترتيب كرمدنوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.